Štrumfovi, skriveno selo u areni Cineplex. Štrumfovi, jedni od najpoznatijih i najpopularnijih animiranih likova svih vremena, ponovo nam stižu na velika platna. Štrumfovi, skriveno selo. Gledaoci su imali priliku da pogledaju ekskluzivnu projekciju od 25. marta u areni Cineplex u Novom Sadu. Film se od 30. marta počinje prikazivati i u ostalim domaćim bioskopima. Naši omiljeni animirani junaci ove godine će udružiti snage s UNICEF-om i Fondacijom Ujedinjenih nacija kako bi uticali na decu, mlade i njihove porodice da se uključe u stvaranje srećnijeg, mirnijeg, ravnopravnijeg i zdravijeg sveta. Čak ni oni najoptimističniji nisu mogli da predvide da će 2011. godine prvi nastavak jednostavno nazvan Štrumfovi biti toliko gledan. Tim rezultatom Štrumfovi su postali ubedljivo najgledaniji film te godine. 2 godine kasnije, Štrumfovi 2 su napravili još bolji rezultat jer su svi želeli da ih vide u novim avanturama. Ne treba ni spominjati da su i tada naši omiljeni filmski junaci zauzeli prvo mesto kada su najgledaniji filmovi godine u pitanju. Svakako je čast jer je bila predivna ekipa, stvarno. I toliko sam uživala i u radu i evo sad posle, iako mi ovaj deo promocije nije baš omiljeni deo mog posla, ali ozbiljno uživam zato što smo napravili, to jest taj crtani koji već postoji, prilagodili smo ga nama. Dakle, ima dosta te vrcavosti, te duhovitosti srpske, a film i njegova sama priča koja je pronalaženje sebe, koja je priča kako dobrota pobeđuje, mislim da je nešto užasno interesantno i za male ljude, i za malo veće ljude, i za velike ljude. Tako da će uživati svi u bioskopu, i mame, i tate, i deca, i braće, i sestre. Svoje mišljenje o postignutim uspesima za TV Ars Mediju izneo je i glumac Bojan Perić, koji je svoj glas posudio Kefalu. Ja u ovom trenutku mislim da imam 2 ili 3 crtana filma u bioskopima, ali ovo je jedno nesvakidašnje iskustvo iz prostog razloga što je jedna velika franšiza koja se jako ozbiljno se pristupa radu na ovakvom crtanom filmu, ali kada odgledate crtani film shvatite da u tih 90 minuta ima za svakoga po nešto, za one najmlađe gledaoce da uživaju i upoznaju Štrumfove, za one malo starije da razumeju poruku koju nosi jedan ovakav crtani film, a sa druge strane i za roditelje da mogu da prate svoju decu u bioskop i da uživaju u jednom filmu koji je i njima veoma duhovit. Ja sam imao tu sreću da budem poslednji i da imam mogućnost da čujem sve ostale srpske glumce koji su radili pre mene, tako da sam non stop tražio Draganu Vujiću Vujketu da mi puste srpske glumce, da mogu malo da uživam i da ih slušam kako je to zvučalo. Upravo zbog svoje velike popularnosti, Štrumfovi su odlučili da se pridruže kampanji Mali Štrumfovi, veliki ciljevi. Prava poruka ove kampanje je da svako od nas može da napravi promenu, bez obzira jesmo li veliki ili mali. Animirani film Štrumfovi, skriveno selo je ispunio predviđena očekivanja, o čemu nas je informisala Jelena Galetin, PR bioskopa Arena. Ono što je najvažnije jeste da su najmlađi zadovoljni, da je ovaj dugo očekivani animirani film startovao, pa možemo reći, fantastično. Mislim da će posle onako nelančane reakcije dovesti još mnogo dece, ali ne samo dece, nego i starijih u bioskop. Jednostavno to nekako vanvremenski film, nema generacije koja nije odrastala na Štrumfovima i vidite i sami na maskembalima, nadimci, počeši od Štrumfete pa sve do Gargamela, je i dalje vrlo aktuelna. Za razliku od svojih prethodnika, Štrumfovi, skriveno selo, u potpunosti je animirani film. Kao i svi animirani filmovi poslednjih 10 godina, i ovaj ćemo u domaćim bioskopima moći da gledamo u sinhronizovanoj verziji u režiji Dragana Vujića Vujketa, a neki od domaćih glumaca koji su pozajmili svoje glasove omiljenim junacima su Tamara Aleksić, Slobodan Bodan Ninković, Anđela Jovanović, Bojan Perić, Anđelka Prpić, Srđan Timarov, Ivana Stefanović, Đorđe Stojković i mnogi drugi.